اساسی ملی و حفظ ارزش‌های فرهنگی در ختلان. شرح این و دیگر خبرها در نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. سیاحی داخلی در تاجیکستان امکانیت‌های خیلی کلان و گوناگون جبهه دارد، زیرا 93% حدود کشور را کوه‌ها تشکیل می‌دهند. این ساحه نه تنها برای استراحت شهروندان بلکه برای رشد اقتصادی دهات و تأسیس جایهای نوی کاری زمینه استوار می‌گذارد. شرح موضوع در تهیه همکارانمان. با مقصد اجرای دستور رئیس شهر دوشنبه و در ادامه تطبیق برنامه خط‌سیرهای سیاحی داخلی برای کارمندان ساختارهای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی پایتخت 1 آگوست سال 2026 خط‌سیر سیاحی دوشنبه نورک دوشنبه تشکیل کرده شد. در خط‌سیر مذکور کارمندان ساختارهای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه نمایندگان واسطه‌های اخباری عامه اشتراک نموده از موضوعهای مهم سیاحی و انفراساختور انرژتیکی شهر نورک بازدید کردند. با اشتراکچیان دایر به تاریخ بنیادی باغ، کارهای آبادانی و کبودیزارکنی و نقش آن در فراهم آوردن محیط مساعد استراحت و فراغت معلومات پیشنهاد گردید. در همین جا مهمانان با نوهای گوناگون درختان انار، امکانیت رشد اگروسیاحی و سهم این موضوع سبز و خرم در بهتر گردیدن محیط اکولوژی شهر شناس شده از منظره‌های زیبا و فضای آرام و فرامی آن بهره ور گردیدند. بعداً اشتراکچیان از نیروگاه برقی آبی نورک، یکی از بزرگترین انشاءات هیدروانرژتیکی آسیای مرکزی بازدید نمودند. ضمن بازدید اوید به تاریخ ساختمان نیروگاه، اقتدار استحصالی، نقش کلیدی این انشاءات در تامین امنیت انرژتیکی جمهوری تاجیکستان و اهمیت آن برای رشد اقتصادی ملی معلومات مفصل پیشنهاد کرده شد. همچنین مهمانان با فعالیت نیروگاه، سربند عظیم آن آبانبار نورک و امکانات رشد سیاحی صنعتی در این انشاءات از نزدیک شناس شدند. در ادامه سفر هیئت اشتراکچیان از موضع استراحتی و سیاحی در ساحل دریای وخش بازدید کردند. در این موضع اشتراکچیان با امکانات فراغتی، انفراساختار خدمت رسانی و طبیعت زیبای ساحل شناس شده از هوای مصفا و منظره‌های دلفریب بهره ور گردیدند. همزمان برای اشتراکچیان بازی‌های شوق‌آور شناوری تشکیل کرده شد که باعث بالید خاطری آنها گردیده برنامه سیاحی را باز هم رنگین نمود. بعداً اشتراکچیان از میدان اسماعیل سامانی در شهر نورک بازدید نموده با انشاءات معماری و رمزهای دولتی از نزدیک شناس شدند. تاکید گردید که میدان یکی از مرکزهای اساسی برگزاری چهاربینی‌های جمعیتی و فرهنگی شهر به حساب می‌رود. در ادامه اشتراکچیان از دیگر موضوعهای جالبی سیاحی شهر نورک بازدید نموده با امکانات‌های سیاحی، طبیعت زیبا، انفراساختار موثر و امکانات‌های رشد سیاحی اکولوژی و استراحتی شهر آشنا گردیدند. ضمن بازدید تاکید کرده شد که شهر نورک با موقع مساعد جغرافی، آبانبار بزرگ، طبیعت نوتکرار و موجودیت یکی از مهمترین انشاءات هیدروانرژتیکی منطقه از جمله شهرهای دارای امکانات وسیع رشد سیاحی به حساب می رود. خط‌سیرهای سیاحی داخلی با مقصد رشد سیاحی داخلی، معرفی امکانات‌های بای تاریخی و فرهنگی و طبیعتی کشور، ترغیب طرز حیات سالم و بلند برداشتن حسی و تندرستی کارمندان مقامات دولتی راه اندازی گردیدند. رشد سیاحی داخلی روند است که شهروندان به خاطر استراحت، شناسایی با طبیعت، تاریخ و فرهنگ سرزمین خویش به هر گوشه‌اش به سفر می‌برند. این سمت برای رشد اقتصاد و اجتماعی تاجیکستان اهمیت کلان دارد. دلبر نجمیدین، فردوسی بابانظر، بلال محمدعلی، مخصوص برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در فرودگاه بین المللی دوشنبه معرفی هواپیمای نوی بوینگ 737-8 مکس برگزار گردید. این هواپیما 3 آگوست به پارک هواپیمایی شرکت هواپیمایی سامون ایر وارد گردید و برای رشد منبع اویاسیای گراجدانی جمهوری تاجیکستان رویداد مهم به حساب می رود. در عرفه تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی، پارک هواپیمایی شرکت هواپیمایی سامون ایر با هواپیمای نوی بوینگ 737-8 مکس پررو گردید. در مراسم معرفی هواپیمای نو، نمایندگان اگنتی اویاسیای گراجدانی شرکت هواپیمایی سامون ایر، رهبران وزارت و اداره‌های داخلدار، هیئت دیپلماتی مقیم کشور، نمایندگان شرکت بوینگ و سازمان‌های بین المللی اشتراک نمودند. ضمن برآمد مسئولان ذکر شد که وارد
ворид гардидани ҳавопаймои нав марҳилаи навбатии татбиқи барномаи навсозии парки ҳавопаймоии ширкат буда саҳми муҳим дар рушди минбаъдаи авиатсияи граждании ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. татбиқи лоиҳаҳои навсозии парки ҳавопаймоӣ бо дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон амалӣ гардида ба рушди инфраструктури нақлиётии кишвар, тавсияи алоқаи байналмилалии ҳавоӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар соҳаи авиатсияи гражданӣ равона шудааст. имрӯз барои ширкати мо ва дар маҷмӯъ барои соҳаи авиатсияи граждании ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи таърихӣ ва хотирмон мебошад. қабули ҳавопаймои нави боинг 737 макс 8 боз як қадами устувор дар рушди соҳа, баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ, таъмини бехатарии парвозҳо ва таҳкими нуфузи ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ба шумор меравад. ноил гардани ширкати ҳавопаймоии Сомонер ба чунин дастовард бевосита аз дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва пойдории сулҳу субот дар кишвар шаҳодат медиҳад. ҳавопаймои боинг 737-8 макс барои интиқоли 174 мусофир пешбинӣ гардида дорои 12 ҷойи синфи бизнес ва 162 ҷойи синфи иқтисодӣ мебошад. ҳавопаймо бо муҳаррикҳои насли нав ва таҷҳизоти муосири авиатсионӣ муҷаҳҳаз буда бо самаранокии баланди сӯзишворӣ, масофаи бештари парвоз, мутобиқат ба талаботи экологӣ ва сатҳи баланди роҳат барои мусофирон фарқ мекунад. боиси хушнудӣ ҳамаи мост ки имрӯз дар тоҷикистон қарор дорем ва вуруди ҳавопаймои нави боинг 737 максро ба ширкати Somon Air якҷо ҷашн мегирем. қобили зикр аст ки ширкати боинг бо Somon Air ҳамкории худро ҳанӯз аз соли 2008 шурӯъ карда буд ва мо дар ҳар як қадам ва марҳилаҳои рушд ҳамроҳ ба сӯи ояндаи дурахшон ҳаракат мекардем. ҳавопаймои нави боинг 737 ки имрӯз вуруди онро ба ин фурудгоҳ ҷашн гирифтем бо чандин бартариятҳо, аз ҷумла ғунҷоиши бештари мусофирон дар хатсайрҳои Somon Air, захираи зиёдтари сӯзишворӣ, хизматрасониҳои беҳтар ба мусофирон ва чандин афзалиятҳои дигар тафовут дорад. ҳамчунин ба самтҳои васеътар аз самти ғарб то Аврупо ва аксари кишварҳои шарқ иқтидори парвозро дорад. дар арафаи таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ширкати Somon Air парки ҳавопаймоии худро бо ду ҳавопаймои нави боинг 737 макс 8 афзоиш медиҳад. илова кардани ин ҳавопаймоҳои муосир ба мо имконият медиҳад ки самтҳои навро барои пайваст кардани ватани азизамон ҷумҳурии тоҷикистон бо давлатҳои дуру наздик, аз ҷумла дар нақшаҳои мо аст ки мо самтҳои нав ба мисли Лондон, Британияи Кабир, Сеул, Кореяи Ҷанубӣ ва шаҳрҳои Пекин ва Гуанчжоу дар ҷумҳурии мардумии Чинро кушоем. аллакай дар моҳи август мо самти нав аз Душанбе бо пойтахти ҷумҳурии Беларусия шаҳри Минск пайваст хоҳем кард. ҳамкории агентии авиатсияи гражданӣ ва ширкати Somon Air бо ширкати истеҳсолкунандаи ҳавопаймоҳои боинг дар солҳои охир ба сатҳи нав бароварда шуда ворид гардидани ҳавопаймои нави боинг 737-8 макс натиҷаи ҳамин ҳамкорӣ самарабахш мебошад. ёдовар мешавем ки ҳавопаймои нави боинг 737-8 макс ба ифтихори донишманди барҷастаи тоҷик, файласуф ва табиби маъруфи асримиёнагӣ Абуалӣ ибни Сино номгузорӣ шудааст. мамнугоҳи табиии давлатии Зоркул, ҳудуди мамнугоҳ яке аз нодиртарин минтақаҳои ҳифзшавандаи ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. дар ин мавзеъ дар баробари Заринкул бо 3 кӯли зебои дигар мавҷуд мебошад. мавзӯъро ҳамкорони мо шарҳ медиҳанд. дар шарқи тоҷикистон миёни қаторкӯҳҳои осмонбӯс гӯшае мавҷуд аст ки табиат то имрӯз симои аслии худро ҳифз кардааст. маконе ки ҳар субҳ бо шӯълаҳои аввалини офтоб бедор шуда ҳар шом бо оромии хоси кӯҳистон рӯзро ҷанбаст мекунад. мамнугоҳи Зоркул соли 2000 бо мақсади ҳифзи экосистемаҳои нодири баландкӯҳ ва гуногунии биологии минтақа таъсис дода шудааст. имрӯз он яке аз муҳимтарин минтақаҳои ҳифзшавандаи Тоҷикистон ба шумор рафта дар нигаҳдории олами нодири набототу ҳайвонот нақши муҳим мебозад. масоҳати умумии мамнугоҳ ин 87700 гектарро ташкил медиҳад.
این یگانه ممنوعگاه طبیعی دولتی است در ولایت مختار کوهستان بدخشان در طرف پامیر شرقی جایگیر شده است. کولهای مصفای بلندکوه که چهره آسمان را در خود انعکاس میکنند تنها زیبایی طبیعت نیستند، آنها منبع حیات برای صدها نمود موجودات زنده میباشند. هر گوشه این موضع از هماهنگی نادر طبیعت درک میدهد. در دامن کوههای سنگلاخی ممنوعگاه حیوانات گوناگون وحشی مسکن گرفتند. خرگوش کوهی و سغور از جمله ساکنان دائمی این منطقه میباشند، اما رمز اساسی این منطقه گوسفند مارکوپولو به حساب میرود. رمه‌های این جانور نادر آزادانه در پهناهای بلندکوه حرکت کرده یکی از منظره‌های زیبای زورکول را به وجود می‌آورند. متخصصان میگویند محض نظام محافظتی ممنوعگاه امکان فراهم آورده است که حیوانات وحشی در محیط طبیعی خود زندگی نموده موازنت اکوسیستم نگاه داشته شود. در حدود ممنوعگاه شکار پررا منع بوده، تدبیرهای حفظ طبیعت پیوسته عملی می‌گردند. در حدود ممنوعگاه طبیعی دولتی زورکور تمام فعالیت خواجگیداری، شکار کردن، قپیدن ماهی، جمع‌آوری رستنی‌های شفابخش قطعاً منع است. وظیفه اساسی ممنوعگاه این در حالت طبیعی نگاه داشتن همون اکوسیستم میباشد. در قطار دیگر نمودهای نادر آزاده پلنگ یا ببر برفی نیز از ساکنان ارزشمند این منطقه محسوب می‌یابد. این حیوانی کمیافت که رمز قدرت و آزادی کوهستان است امروز تحت حفظ مخصوص قرار دارد، زیرا نگاه داشتن این نمود پیش از همه معنای حفظ محیط زیستی آن را دارد. زورکول نه تنها برای عالمان و محققان بلکه برای دوستداران طبیعت و اکوتوریسم نیز اهمیتی کلان دارد. منظره‌های ناتکرار، کوه‌های بلندکوه، هوای صاف و عالمی بوی حیوانات وحشی هر سال توجه سیاحان زیادی را به خود جلب می‌کند. برای من تاجیکستان واقعاً حیرت انگیز است. به هر کجایی که می‌روید محیط خیلی گرم و دلنشین را احساس می‌کنید. دیروز ما 2 تا گرگ و شاید تقریباً 250 سر با زیمارخور را دیدیم. بعداً به اینجا آمدیم و شب گذشته باشد گوسفند مارکوپولو را تماشا کردیم. امروز صبح باز هم آنها را دیدیم. مردم تاجیکستان بسیار مهربانند. آنها مهمانان به خصوص سیاحان را به خانه‌شان دعوت می‌کنند. از غذای خود مهمانداری می‌کنند و امکان می‌دهند که طعام‌های گوناگون را بچشند. ما از آن خیلی خوشبختیم که امکان سفر به تاجیکستان را پیدا کردیم. این اولین سفر ما به این کشور است و پیش از آمدن نمی‌دانستیم که ما را چه انتظار است. ما از همان لحظه اول خود را کاملاً در امن احساس کردیم. حفظ چنین موضع‌ها تنها حفظ طبیعت نیست، این حفظ ثروت ملی، نگهداری موازنت اکولوژی و احترام به میراث است که باید برای نسل‌های آینده نیز باقی ماند. زورکول امروز همان گوشه است که در آن زندگی با قانون‌های طبیعت ادامه دارد، مکانی که آب، زمین و آسمان به هم پیوند یافته یکی از زیباترین منظره‌های تاجیکستان بهشت‌آسا را آفریده‌اند. дар тоҷикистон барои муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ ва экологӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. бо ибтикори кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри панҷакен давоми 3 рӯзи охир чорабинии сатҳи байналмилалӣ доир шуд ки ба ин васила имкониятҳои сайёҳӣ ва экологӣ муаррифӣ гардид. зоишот оғои мурозода мавзӯъро идома медиҳад. ҳафткул яке аз маъруфтарин мавзеъҳои сайёҳӣ ва экологӣ дар тоҷикистон аст ки ҳамасола ҳазорон сайёҳони дохиливу хориҷӣ аз ин ҷо дидан мекунанд. панҷумин нимарафони байналмилалии кӯҳии эко маҳз дар ан ҳамин табиати нотакрору зебои тоҷикистон баргузор шуд ки дар он варзишгарон аз 20 кишвари дунё иштирок намуданд. ҷумҳурии тоҷикистон кишвари кӯҳсор ва сарчашмаи обҳои тоза дар сатҳи байналмилалӣ шинохта шуда ҳамеша ташаббускори масъалаҳои вобаста ба ҳифзи муҳити зист, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва ҳалли мушкилоти тағйирёбии иқлим мебошад. чорабинии сатҳи байналмилалӣ ки давоми 3 рӯз дар ҳафткули шаҳри панҷакент идома ёфт 200 варзишгар ва теъдоди зиёди сайёҳони дохиливу хориҷиро ба ҳам овард. дар ин доира нахуст меҳмонон ва ҳайати иштирокдорони эко ҳафткул бо зарфияту имкониятҳои сайёҳӣ ва экологии ин мавзеъ шинос шуданд. на танҳо ҷавонону сину соли калон
و کارگران هر گونه سمت از جمهوری تاجیکستان بلکه از خارج کشور ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، اروپا اشتراک کردند. در همین جمعیت چه تخمین کردم که تمامی آدمایی که میبیان از دیگر دولت، من قدشون هم صحبت شدم، این نیدرلند، اسپانیا، شویتساریا، امریکا، گرمانیا، بلژیم هم اومدن، بسیاری مردم که ما هم صحبت شدیم از دیگر دولت‌ها برای تماشای همین کل اومده هستند. پنجمین نیم ماراتون بین المللی کوهی اکو 7 کل با ابتکار کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با هدف ترغیب طرز حیات سالم، رشد سیاحی اکولوژی، بلند برداشتن معرفت اکولوژی و معرفی امکانات‌های نادر طبیعی و سیاحی جمهوری تاجیکستان در سطح بین المللی دایر شد. атмосфери палаткачоба хорафтан бо палаткимон ҷои нағз ба буд пеши обба ҳам салқин ҳавош тоза. در مراسم افتتاحی رسمی چهاربینی نمایندگان کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مسئولین دیگر ساختارهای داخلدار و نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتی مقیم تاجیکستان اشتراک نموده نقش تاجیکستان را در حفظ ذخیره‌های طبیعی و رشد سیاحی اکولوژی مهم ارزیابی نمودند. تاکید گردید که با تشبس‌های سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، مسئله‌های آب، اقلیم و حفظ پیریخ‌ها به یکی از سمت‌های مهم روزنامه جهانی تبدیل یافتند. در دایره چهاربینی همزمان اکسیای اکولوژی تازه‌کنی ساحل هفت کل برگزار شده. اشتراکچیان با مقصد حفظ محیط زیست و نگهداری پاکیزگی یکی از موضوعهای زیبای طبیعی کشور در کارهای جمعیتی تازگی فعالانه سهم گذاشتند. به جای اینکه بخوایم بشینیم و حالا وقت رو تلف کنیم و هیچ کار نکنیم، از لذت میبریم از طبیعت، ولی در کنارش هم داریم طبیعت رو تمیز میکنیم و اون حس خوبی که طبیعت به ما داده رو بهش برمیگردونیم. در روز دوم چهاربینی 200 ورزشگر از 20 دولت جهان برای اشغال زینه‌های افتخاری در 3 مسافه 3 کیلومتر، 10 کیلومتر و 21 کیلومتر میانی هم سبقت نمودند. راه‌اندازی تدبیر مذکور بر رشد سیاحی اکولوژی، ترغیب امکانات‌های طبیعی کشور و جلب سیاحان به تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. ورزشگران از تاجیکستان و کشورهای خارج مسافه‌های معین شده را با موفقیت طی نمودند و دقت آنها را بیشتر راه‌های پرپیچ و تابی کوه و دره‌ها، طبیعت نوتکرار و آبی مصفای هفت کل جلب ساختند. Меня зовут Астапова Шахноза, и это мой первый экомарафон. Забег мой 10 километров составляет. Дорога была довольно несложной, мы пробежали, было очень интересно, виды прекраснейшие, бежишь и просто наслаждаешься этой природой. ما در марафони 10 километра иштирок намуда хушбахтона ҷои аввалро ишғол намудем. Раҳмат ба ташкилкунандагони мусобиқа ки бисёр ба мо як имконияти хуб медиҳад барои обу тоб додани барои саломатии бадан. در فرجام مسابقه غالبان از روی 3 مسافه معین گردیده آنها از جانب کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مکافات و جایزه‌های خاطروی قدردانی شدند. В целом трасса очень красивая. Бежишь среди кишлаков, местные люди тебя поддерживают, очень приятно. Очень классно. در این مسافه 21 کیلومتر سزاوار جای دوم گشتم. من با رقیبان از دولت‌های دیگر ازبکستان، قزاقستان، روسیه بود. ما خیلی قطعی آنها رقابت کردیم. من سزاوار جای دوم گشتم در مسافه 21 کیلومتر. منطقه هفت کل که در وادی شینگی شهر پنجکند و در قلب کوههای فون جایگیر است، یکی از زیباترین موضعهای طبیعی تاجیکستان به شمار رفته. با 7 کلی رنگارنگ، طبیعت ناتکرار و میراث بوی تاریخی و فرهنگی خود همساله هزاران دوستداران طبیعت و سیاحان را جلب میکند. اکو نیم ماراتون بین المللی کوهی همساله دوستداران ورزش، سیاحان و ترغیبگران طرز حیات سالم را از داخل و خارج کشور متحد نموده با رشد سیاحی استوار، معرفی امکانات‌های اکولوژی کشور و تشکل فرهنگ احترام به طبیعت مساعدت می‌نماید. در اساس دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، کارهای برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی در ناحیه روشن با سرعت ادامه دارند. برای عائله‌های ضرر دیده خانه‌های نو استقامتی بنیاد گردیده، همزمان تمام شرایط ضروری برای زیست موقتی ساکنان آسیب دیده فراهم آورده شده است. همکاران ما گزارش می‌دهند.
дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон корҳои бартарафсозии паёмадҳои офатҳои табиӣ дар ноҳияи рӯшон бо суръати баланд идома доранд. аз рӯзҳои аввали рух додани ҳодиса тамоми имкониятҳои давлат барои дастгирии сокинони зарардида сафарбар гардида раванди корҳои барқарорсозӣ таҳти назорати доимии мақомоти марказӣ ва маҳаллӣ қарор дорад. дар деҳаи баърӯшони ҷамоати деҳоти назаршод доди худоев барои оилаҳое ки манзилҳои истиқоматиашон бар асари офати табиӣ пурра вайрон гардиданд қитъаҳои замин ҷудо шуда сохтмони 10 хонаи нави истиқоматӣ тибқи лоиҳаи муосири меъморӣ оғоз гардидааст. давоми 10 шабона рӯзи охир корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта дар ҳамаи иншоот корҳои таҳкурсӣ деворбардорӣ ва омодасозии қисмҳои асосии сохтмон бо суръат иҷро мешавад. 10 хонаи истиқоматӣ ки бар асари фаромадани сел дар ноҳияи рӯшон пурра хароб шуданд аз лаҳзаҳои аввал зери таваҷҷӯҳи пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дошт ва дар муддати як рӯз мавзеъ барои сохтмони ин хонаҳои истиқоматӣ муайян шуд ва айни ҳол бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон корҳои сохтмонӣ дар ин ҷо дар ҷараён ҳастанд. корҳои сохтмонии шабонарӯзӣ ба роҳ монда шуда сохтмончиён бо истифода аз техникаи зарурӣ ва имкониятҳои мавҷуда фаъолияти пурсамар доранд. масъулини соҳаи иҷрои босифат ва саравақтии корҳои сохтмониро зери назорати доимӣ қарор дода барои дар муҳлати муқарраршуда ба истифода супоридани хонаҳои нави истиқоматӣ тадбирҳои заруриро амалӣ менамоянд. корҳои сохтмонӣ дар мавзеи нурвум барои зарардидагони офати табиӣ деҳаи баърӯшон бо маром идома дорад. дар ин мавзеъ бунёди 10 адад хонаи истиқоматӣ дар назар дошта шуда дар муддати 1 моҳ сохта ба истифода дода мешаванд. масъулии сохтмонӣ пурра аз ҷониби ҳукумати мамлакат дастрас гардида. дар баробари сохтмони хонаҳои нави истиқоматӣ масъалаи дастгирии иҷтимоии авлии зарардида низ дар меҳвари таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати мамлакат қарор дошта айни замон дар мактаби интернати ҷумҳуриявии ноҳияи рӯшон барои сокинон аз офати табиӣ зарардида тамоми шароити муносиби муваққатии зист муҳайё гардидааст. зарардидагон бо ҷои хоб, 3 вақт ғизои гарм, хизматрасонии тиббӣ, оби нӯшокӣ ва дигар шароити зарурии рӯзгор таъмин буда барои кӯдакону наврасон низ муҳити муносиб фароҳам оварда шудааст. ин тадбирҳо бозгӯи сиёсати иҷтимоӣ ва ғамхории пайвастаи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба сокинони сарбаланди ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар рӯзҳои душвор мебошад. тамоми зарардидагон дар зери таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат ҳастанд. ҳамзамон дар маҳалли офати табиӣ корҳои бартарафсозии паёмадҳои офат бо суръати баланд идома дорад. бо ҷалби роҳбарони сохторҳои давлатӣ, техникаи махсус ва мутахассисони соҳавӣ роҳи аҳамияти байналмилалӣ дошта барқарор гардида дигар иншооти инфрасохторӣ низ пурра таъмир гардида истодааст. дар баробари хисороти ҷиддӣ расидан ба 10 адад хонаи истиқоматӣ ки бар асари фаромадани сел зарари ҷиддӣ диданд, инчунин қитъаи роҳи нақлиётӣ дар масофати муайян баста гардид ва ба дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоса бо дастгирии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар муддати кӯтоҳ дар 2 соат ра кушода ва ба истифода дода шуд. сокинони ноҳия барои ғамхорӣ ва дастгирии пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон изҳори сипосу қадрдонӣ намуда ин тадбирҳоро намунаи равшани сиёсати инсонмеҳваронаи давлат ва ғамхории воқеӣ нисбат ба мардум арзёбӣ менамоянд. дар доираи истиқбол аз ҷашнҳои дар пеш истода дар шаҳри левакан корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром идома дорад. ин навбат бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ 2 километр роҳҳои ҳудуди шаҳр мунфаш гардиданд. гузориш дар ин хусус. дар партави сиёсати бунёдкорона ва созандаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри левакан корҳои созандагӣ бо маром идома доранд. бо дастгирии соҳибкорони ватандӯсту бонангу ори маҳаллӣ ва саҳми арзандаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори шаҳр корҳои ободонӣ аз ҷумла мунфашсозии роҳҳо вусъати тоза гирифтаанд. яке аз самтҳои муҳими корҳои ободонӣ беҳтар намудани ҳолати роҳҳои автомобилгард маҳсуб меёбад. дар ин замина 2 километр роҳи ҳудуди шаҳри левакан аз нав мунфаш гардида барои таъмини ҳаракати бехатари воситаҳои нақлиёт ва мусоидат ба рафтуомади сокинон шароити беҳтар фароҳам оварда шудааст. масъулин зикр менамоянд ки татбиқи чунин иқдомҳо на танҳо ба беҳтар гардидани ҳолати инфрасохтори шаҳр мусоидат мекунад, балки барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ, рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва фароҳам овардани муҳити мусоиди зиндагӣ барои аҳолӣ низ заминаи устувор мегузорад.
راه‌های هموار و با صفت امکانیت می‌دهد که هم ساکنان و هم رانندگان با آسانی و بی خطر از آنها استفاده نمایند. قابل ذکر است که کارهای منفردسازی با استفاده از تکنیک و تجهیزات معاصر و با رعایت طلبات ساحوی انجام داده شده. صفت اجرای کارها تحت نظارت دائمی مسئولین قرار دارد. با چنین کارهای آبادانی و سازنده شهری لوکان روز از روز سیمای زیبا و زمانوی کسب نموده برای استقبال ارزنده 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان آمادگی همه‌جانبه می‌بیند. محمد رجب عبدالله‌زاده، ظهورالدین محمودزاده، شهر لوکان، اخبار. در شهر ایسترافشان تطبیق هدف چهارم ملی صنعتی‌کنی با صورت کشور وسعت تازه کسب کرده است. خط نوی تکنولوژی در زمینه کارگاه جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل از زمره کارخانه‌های میباشد که بعد مورد استفاده قرار گرفتن محصولات پلاستماسی استحصال می‌نماید. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. صنعتی‌کنی با صورت مملکت امروز یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اقتصادی دولت محسوب می‌یابد. محض در پرتو سیاست سازنده در گوشه و کنار کشور بنیاد کارخانه‌های نوی استحصالی وسعت گرفته امکانیت‌های نوی شغل و استحصال فراهم آورده می‌شوند. شهر ایسترافشان نیز در این روند با قدم‌های استوار پیش می‌رود و روز از روز سیمای صنعتی آن دیگرگون می‌شود. در دایره استقبال ارزنده از جشن فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی تطبیق هدف چهارم ملی صنعتی‌کنی با صورت مملکت و اجرای دستور و هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر ایسترافشان به رشد استحصالات و دستگیری صاحبکاران وطنی توجه خاصه ظاهر می‌گردد. یکی از چنین اقدام‌های مهم بنیاد خط نوی تکنولوژی در زمینه کارگاه جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل میباشد. اقدام مذکور از جانب صاحبکار وطندوست منصور عمرزاده راه‌اندازی گردیده هدف اساسی آن گسترش استحصال محصولات رقابت‌پذیر و وارد نمودن تکنولوژی‌های معاصر به ساحه صنعت میباشد. کارهای ساختمانی انشاءات که مساحت آن زیاده از 3000 متر مربع را تشکیل می‌دهد امروزها با سرعت بلند از جانب متخصصان محلی ادامه داشته تمام کارهای بنیادی مطابق به طلبات معاصر ساختمانی عملی کرده می‌شوند. به تاکید مسئولان بعد مورد استفاده قرار گرفتن خط نوی استحصالی در اینجا استحصال نوع‌های گوناگون مصالح پلاستماسی از جمله بازیچه‌های کودکانه، دوچرخه، فایتونچه و دیگر نامگاه محصولات نیاز مردم به راه مانده می شود. این تدبیر نه تنها برای زیاد نمودن حجم استحصال محصولات وطنی مساعدت می کند بلکه می تواند جایگزین یک قسم محصولات وارداتی نیز گردد. این حال برای ساختمان 30 نفر ساکنان محلی به کار دائمی جلب کرده شده است. بعدی به استفاده دادن این کارگاه ما 30 نفر با کار دائمی جلب کرده می شود. استحصال محصولات ما تجهیزات از جمهوری مردمی چین وارد کرده شده از تجهیزات‌های معاصر به حساب می‌رود و اینچنین از ربات‌ها استفاده برده می‌شود. اقدام مذکور باز یک نمونه روشن همکاری سودمند دولت و بخش خصوصی میباشد زیرا امروز صاحبکاران با استفاده از فضای مساعد سرمایه‌گذاری و دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت خود را گسترش داده در رشد اقتصاد ملی سهم ارزنده می‌گذارند. تاکید کردند به مورد است که پس از مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه چندین نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی و معاش مناسب تامین گردیده همزمان حجم استحصال محصولات صنعتی شهر باز هم افزایش خواهد یافت. این عامل برای بلند گردیدن نشان دهنده های اقتصادی و تقویت اقتدار صنعتی منطقه نیز مساعدت خواهد کرد. بنیاد چنین کارخانه ها بار دیگر ثابت می سازد که سیاست صنعتی کنونی با صورت مملکت که تحت راهبری پیشوای ملت عملی می گردد تدریجا نتیجه های نظررس به بار آورده بخش خصوصی را به نیروی اساسی پیشبرنده اقتصاد ملی تبدیل می دهد. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، شهر ایسترافشان، اخبار. در نوع انشاءات مدیریت منطقه زیریاب شونده نیروگاه برقی آبی روغون با جلب 21 تکنیک گوناگون تمغه کارهای ساختمانی جریان دارد که بیشتر انشاءات سال جاری به استفاده داده می شود. گزارش در این خصوص. در ناحیه نورآباد بیشتر انشاءات از حساب مبلغ‌های مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیراب شونده نیروگاه برقی آبی روغون بنیاد شده ایستاده است. از جمله سال روان در دهه روغنی بالا ساختمان راه‌های داخلی برای 175 خواجگی، خط برق، آب نوشابه، حوض آب نگهداری و دیگر انفراستراکچور ضروری آغاز گردید
то дар оянда барои зисти аҳолии маҳалҳои навбунёд ҳамаи шароитҳо муҳайё гардад. аз оғози сохтмони бинои маркази намояндагии мудирияти минтақаи зеробшавандаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун дар шаҳраки Дарбанд ҳамагӣ 2 моҳ мешавад. то ин давра коргарон корҳои сохтмониро дар таҳкурсии иншоот анҷом дода, дар ошёнаи якум корҳои хичинӣ идома дорад. дар қисмати болои иншоот бошад барои захираи обанбор бунёд шуда истодааст, то дар оянда барои маҳаллаи навбунёд оби нӯшокӣ таъмин карда шавад. дар деҳаи Тухчӣ ва Обилурд аз рӯи лоиҳа 2 чоҳи амудӣ бунёд шуда истодааст. ҳадафи сохтмони ин чоҳҳои амудӣ асосан таъмини маҳалҳои навбунёд бо оби софи нӯшокӣ мебошад. бо ин мақсад техникаҳои соҳавӣ ҷалб гардида мутахассисон аз чуқурии 200 метр об бароварда истоданд, то дар оянда аз ин ҳисоб 520 хоҷагӣ бо об таъмин карда шавад. дар маҳаллаи ҳафтум бошад сохтмони роҳҳо идома дорад. бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ коргарон корҳоро тахтуҳамвор карда насби новаҳои бетонӣ ва дигар корҳои ободониро иҷро карда истоданд, то дар оянда мунфаршкунии роҳҳо иҷро карда шавад. ҳамин тариқ корҳои созандагӣ дар ҳамаи самтҳо идома дошта коргарон баҳри он ҷидду ҷаҳд доранд, то корҳои сохтмонӣ дар муҳлати пешбинишуда анҷом дода шавад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзазода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон бо 63 донишгоҳу донишкадаҳои кишварҳои хориҷӣ созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида бо онҳо ҳамкориҳои илмӣ, таълимӣ ва эҷодиро ба роҳ мондааст. ин нуқта имрӯз дар нишасти матбуотии раёсати донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода иброз гардид. таъкид гардид ки соли ҷорӣ 90 хатмкардаи донишкада роҳхат ба ҷои кор гирифта ба муассисаҳои фарҳангӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳо ба кор фиристода шуданд. инчунин дар соли нави таҳсил дар донишкада аз рӯи 29 ихтисос довталабон ба бахшҳои рӯзона, фосилавӣ ва ғоибона қабул карда шуданд. дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар чорабиниҳои фарҳангӣ таҳти унвони шукӯҳи истиқлол баргузор гардид. ҳадаф аз баргузории ин иқдом таҳкими ҳисси баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ, арзгузорӣ ба арзишҳои муқаддаси миллӣ ва тарғиби дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ мебошад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. вақте муҳаббат ба ватан дар қалб ҳореша медавонад, ҳар қадам ба сӯи ободии кишвар, ҳар ҳамоиш ба рамзи ваҳдат ва ҳар садо ба тараннуми истиқлол табдил меёбад. маҳз бо чунин рӯҳияи саршор аз ифтихори миллӣ ва садоқат ба Тоҷикистони соҳибистиқлол дар ноҳияи Ёвон чорабинӣ бо шукӯҳи маърифативу ватандӯстона бо иштироки фаъоли ҷомеа, намояндагони касбу кори гуногун, ҷавонон ва кормандони ташкилоту муассисаҳо баргузор гардид. ин ҳамоиши пуршукӯҳ ки дар доираи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон бахшида ба истиқболи сазовори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид, бо роҳпаймоии густурда ва иштироки фаъоли сокинон ҷилои тозае ба фазои идона бахшид. дар идомаи чорабинӣ бо шукӯҳ лаҳзаи дигаре ки ба фазои ҳамоиш шукӯҳу ифтихори тоза бахшид, маросими қадрдонии 3 тан аз хонандагони болаёқати ноҳияи Ёвон буд ки бо дастовардҳои назарраси худ дар озмуни ҷумҳуриявӣ, аттестати аълои универсалӣ ва аттестати аълои равиявӣ шарафи ноҳияро баланд бардоштанд. ин комёбӣ далели равшани он аст ки сиёсати маорифпарваронаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи пайваста ба рушди соҳаи маориф ва фароҳам овардани шароити мусоид барои таълиму тарбия самараи шоиста ба бор овардааст. боиси ифтихор аст ки хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Ёвон бо дониши мукаммал, истеъдоди фитрӣ, заҳмати пайгирона ва омодагии ҳамаҷониба дар ин озмуни бонуфуз ширкат варзида соҳиби медалҳои тилло ва нуқра гардиданд. бо мақсади қадршиносии ин муваффақияти арзишманд, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон ғолибонро бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия сарфароз гардонида
дастоварди онҳоро дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тӯҳфаи арзишманд арзёбӣ намуда таъкид доштанд ки ҷавонони соҳиби маърифати кишвар идомадиҳандаи роҳи созанда ва кафили фардои дурахшони тоҷикистон мебошанд. дар фарҷоми силсилаи чорабиниҳои маърифатӣ барномаи фарҳангӣ таҳти унвони шоми истиқлол баргузор гардида бо суруду таронаҳои дилнишини ватандӯстона, оҳангҳои марғуб ва барномаҳои ҷолиби ҳунарӣ фазои ҳамоишро ба ҷашнвораи ҳақиқии муҳаббат ба ватан ва арҷгузорӣ ба неъмати бузурги истиқлол мубаддал сохт. чунин чорабиниҳо танҳо як ҷамъомади идона нестанд, онҳо воситаи муҳими таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ, бедор намудани эҳсоси масъулияти шаҳрвандӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи меҳру муҳаббат ба ватан мебошанд. маҳз дар ҳамин гуна ҳамоишҳо арзишҳои муқаддаси ватандорӣ, ваҳдати миллӣ ва ҳамбастагии ҷомеа бештар эҳсос гардида, эҳтиром ба таърихи пуршараф, фарҳанги миллӣ ва дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ дар қалби мардум амиқтар ҷой мегирад. шукӯҳи истиқлол ба истиқболи 35-уми солгари истиқлоли давлатӣ дар деҳаи танобчии ҷамъияти деҳоти танобчии ноҳияи Темурмалик. ба ин муносибат пиру барнои деҳа ба ҳам омада бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, муҳаббат ба ватан, қироати шеърҳо дар васфи истиқлоли давлатӣ ва сулҳу ваҳдат роҳпаймоии идона ташкил намуданд. иштирокчиёни чорабиниро асосан кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, масъулони ҷамъияти деҳот ва фаъолони деҳаи танобчӣ ташкил медод. аз чеҳраи ҳар як иштирокчӣ бар аълон мушоҳида мегардид ки воқеан аз омади пайки нек шоду масрур ва сарфарозанд. зимни вохӯрӣ бо сокинону фаъолон иброз шуд ки пойдории истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои рушду инкишофи тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳияи Темурмалик, таъмини зиндагии шоистаи мардум ва шинохти аз сурати миллӣ заминаи боэътимод гузошта имкон фароҳам овард ки дар ин муддати кӯтоҳи давлатсозӣ сокинони шаҳрак ва деҳоти дурдасти ноҳия ба дастовардҳои бузург мушарраф гарданд. насби парчами давлатӣ дар манзили истиқоматии шаҳрвандон аз иқдоми навбатии масъулони баргузории чорабинӣ маҳсуб меёфт ки ин ба бедор намудани эҳсоси ҳампарастии сокинон мусоидати фаъол менамояд. дар ташкили роҳандозии чорабинӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ, сокинони деҳаи танобчӣ ба раванди корҳои таъмиру навсозии роҳҳои кӯчаву паскӯчаҳо суръат бахшиданд. тадбири созандагӣ ба хотири ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати таҳкими инфраструктури деҳот ва беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ ба истиқболи санаи муҳими таърихӣ бо саҳми сокинони заҳматқарини ин рӯсто амалӣ гардида истодааст. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, сокинон тариқи ҳашар дар ҷамъияти деҳоти танобчӣ зиёда аз 15 километр роҳҳои маҳаллиро пеш аз ҳама санг фарш намуданд, кушоду ҳамвор намуданд ва дар охир мунфарш намуданд. сокинони ҷамъияти деҳоти танобчӣ, соҳибкорони маҳаллӣ, дастгоҳи ҷамъияти танобчӣ имрӯз мардумро дар гирди худ ҳамагиро сарҷамъ оварданд. дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон мехоҳанд зодгоҳи худро, ҷамъияти худро, деҳаи худро имрӯз обод намоянд. бо анҷом ёфтани корҳои роҳсозӣ дар ин масир, сокинон метавонанд дар ҳама фасли сол ба маркази ноҳия ва дигар самтҳо бемамоният рафтуо намоянд. сокинони деҳаи танобчӣ ифтихор аз он мекунанд ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва таҷлили бошукӯҳи ҳамасолаи он мароми тозаи корҳои ободонию созандагӣ, бахусус таъмиру навсозии роҳҳои маҳаллӣ ва бунёди иншооти соҳаи иҷтимоӣ дар ноҳияи Темурмалик марҳила ба марҳила ба рушду пешрафт гулгулшукуфии диёр замина мегузорад. аз ин рӯ минбаъд низ ҷиҳати саҳмгузорӣ дар татбиқи сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аҳолии заҳматпеша худро масъул мешуморанд. анваршоҳ сайдализода, сайҳомиди шариф, ноҳияи Темурмалик, ахбор. дар вилояти суғд масоҳати боғу тогзори ҳосилдиҳанда зиёда аз 75 000 гектарро ташкил медиҳад. имрӯзҳо боғдорони вилоят ба ҷамъоварии ангур, себу нок, олу, шафтолу ва дигар намуди мева машғул буда кору амалашон ба он равона шудааст ки дар бозор фаровонӣ таъмин бошад. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. ҳамасола дар вилояти суғд дар доираи татбиқи барномаҳои давлатӣ боғу тогзори нав бунёд ва бо иҷрои саривақтии тадбирҳои агротехникӣ ҳаҷми истеҳсоли мева зиёд карда мешавад. масоҳати умумии боғот дар ҳама бахшҳои хоҷагидории вилоят 78 286 гектарро ташкил медиҳад ва аз ин 64 433 гектараш ҳосилдиҳанда мебошад. таваҷҷӯҳи хоҷагидорони вилоят барои бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ зиёд аст.
ба таъкиди кишоварзон боғи интенсивӣ ва суперинтенсивӣ назар ба боғи анъанавӣ аз лиҳози иқтисодӣ бештар манфиатовар буда солҳост ки дар мамлакат таҷриба мешавад. соли 2020 дар хоҷагии ёрирасони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фортуна ва компания воқеъ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров дар масоҳати 6 гектар боғи нок бунёд карда шуд. инак давоми 3 сол мешавад ки боғ самаровар аст ва ҳосил ҷамъоварию ба хоҷагидорон пешниҳод мегардад. соли равон ҷамъоварии нок аз 1 август оғоз гардид. ҳарчанд бо сабаби боришоти зиёди оғози фасли баҳор ҳосил камтар аст, вале ҳамарӯза дар баробари таъмини марказҳои савдои шаҳри Хуҷанд ҳаҷми муайяни он барои фурӯш ба пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе интиқол дода мешавад. хоҷагии ёрирасони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фортуна ко дар умум 33.4 гектар заминро ташкил медиҳад. аз ин 20.6 гектараш боғҳои интенсивӣ мебошад. дар ин минтақа боғҳои асосан зардолу, шафтолу, нок, себ ва биҳӣ мебошад ки дар ин ҷо ҷамъоварӣ ҳосили нок идома дорад. ин навъҳои дарахт сантамери ва карми мебошад. аз ин боғи суперинтенсиви нок аз ҳар як гектар аз 20 то 25 тонна ҳосилро ҷамъоварӣ кардан мумкин аст. айни замон ҳосилро ҷамъоварӣ карда ба бозор пешниҳод мекунем. мо нақша дорем ки соли оянда содиротро ба роҳ монем. баҳори соли гузашта бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ бо талоши саҳмдорони ҷамъият боз 11 гектар боғи интенсивӣ зардолу, нок ва гелос бунёд карда шуд. ин сол ҳам дар ин ҳудуд бо шинонидани ниҳоли дарахтони зардолу ва нок масоҳати боғот васеъ гардид. ҳоло нашъунамои ниҳоли дарахтон хуб буда хоҷагидорон таъкид мекунанд ки ҳосилнокии пешбинишудаи боғоти нав вобаста ба навъи дарахтон аз 200 то 400 сентнер аз ҳар гектар мебошад. дар маҷмӯъ аз соли 2011 инҷониб дар хоҷагии ёрирасони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фортуна ва компания зиёда аз 20 гектар боғи зардолу, шафтолу, нок, бодом, себ, биҳӣ ва гелос бунёд карда шудааст. дар ин ҷо мо боғи зардолу навъи притсе ташкил кардем ки имсол соли дуюм мебошад. солҳои оянда ҳосилро ҷамъоварӣ кардан мумкин аст ва марҳила ба марҳила мо боғҳои суперинтенсивиро зиёд карда истодаем. дар доираи рушди минбаъдаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фортуна ва компания сохтумони маркази муосири логистикӣ бо иқтидори нигаҳдории яквақтаи то 200 тонна маҳсулот пешбинӣ гардидааст. таъкид кардан ба маврид аст ки боғдорӣ яке аз соҳаҳои асосии комплекси агросаноатии вилояти Суғд буда рушди он дар таъмини амнияти озуқаворӣ, ғанӣ гардонидани сабади истеъмолӣ, дастрасии корхонаҳои коркард бо ашёи хом, афзун намудани имконияти содиротии мамлакат ва бо кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ нақши муҳим дорад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. дар доираи дастгириҳои ҳукумати кишвар дар солҳои истиқлоли давлатӣ ба соҳаҳои чорводориву паррандапарварӣ ва моҳипарварӣ як зумра имтиёзу сабукиҳо пешниҳод гардиданд ки дар натиҷа нишондиҳандаҳои ин самтҳои соҳаи кишоварзӣ тамоили мусбатро касб намудааст. бо ин роҳ сатҳи таъминот беҳтар ва имкони мусодирот муҳайё гардид. гузориш дар ин хусус. татбиқи механизми дастгирии мақсадноки молиявии истеҳсолкунандагони ватанӣ тавассути имтиёзҳои низоми андозбандӣ ва гумрукӣ, қабули саривақтии барномаҳои давлатӣ барои соҳаҳои паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва истеҳсоли хӯроки омехтаи чорво аз боҷҳои гумрукӣ имкон дод ки дар зарфи 35 соли истиқлоли давлатӣ рушди босуръати ин бахшҳо таъмин карда шаванд.
саршумори ҳам чорвои калон моли майда ҳам истеҳсоли гӯшт шир тухм маҳсулот то соли 2000 паст рафта нишондиҳандаҳо манфӣ арзёбӣ мегардид. баъди тадбирҳои андешидаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки якчанд барномаҳои соҳавӣ қабул гардид ҳамзамон қонунҳои соҳавӣ қабул гардид ки барои рушди соҳаи чорводорӣ мусоидат намуд ва саршумори чорвои калон ва моли майда ва истеҳсоли маҳсулоти соҳаи чорводорӣ сол аз сол афзоиш ёбад. чорвои калон моли майда нисбати соли 91 ду маротиба афзоиш ёфта истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ низ зиёд гардид. ин тадбири муҳим дар солҳои истиқлоли давлатӣ имкон дод ки хароҷоти аввалияи субъектҳои хоҷагидор ба таври назаррас коҳиш ёфта ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти худиву ивазкунандаи воридот дар бозори дохилӣ ба таври назаррас афзоиш ёбад. ин ҳама тадбирҳо ба хотири афзун намудани маҳсулнокӣ таъсиси ҷойҳои кории нав ва таъмини амнияти озуқаворӣ амалӣ карда шуданд. имтиёзҳои соҳавӣ ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳаҳои паррандапарварӣ моҳипарварӣ ва занбури асалпарварӣ умуман ба самти чорводорӣ имтиёзҳое дода шуд ки дар таи 5-6 соли охир истеҳсоли махсусан маҳсулоти соҳаи паррандапарварӣ 5-6 маротиба афзоиш ёфт. воридоти ин намуди маҳсулот чорводорӣ яъне тухм гӯшти парранда коҳиш ёфт. намояндагони бахши хусусӣ бо бархурдор гардидан аз ин сабукиҳо дар ғанӣ гардонидани бозори истеъмолӣ бо гӯшту тухм моҳӣ ва шир нақши назаррас гузоштанд. афзоиш ёфтани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир имкон фароҳам овард ки воридот коҳиш ёбад ва имкони содирот намудан низ муҳайё гардад. ин далели он аст ки имтиёзу сабукиҳои аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ равона гардида барои рушди бештари ин соҳаҳо мусоидат намуд. дар шаҳри хоруғ ярмаркаи фурӯши либоси мактабӣ оғоз гардид. дар ярмарка либосҳои мактабӣ мутобиқ ба талаботи соҳаи маориф пешниҳод мегарданд. ин иқдом ба волидон имкон медиҳад ки пеш аз оғози соли нави таҳсил либоси заруриро аз истеҳсолкунандагони маҳаллӣ дастрас намоянд. гузориш дар ин хусус. дар арафаи соли таҳсили 2026-2027 ярмаркаи фурӯши либоси мактабӣ бо иқдоми мақомоти ҷирояи ҳокимияти давлатии шаҳри хоруғ роҳандозӣ гардид ки ин барои дастрас намудани либоси босифату мутобиқ ба талаботи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон барои хонандагон заминаи хуб фароҳам месозад. дар ярмарка намудҳои гуногуни либоси мактабӣ барои хонандагони синфҳои ибтидоӣ миёна ва болоӣ аз ҷумла костюмҳо, шим, куртаи сафед ва дигар лавозимоти зарурӣ пешниҳоди харидорон гардидааст. маҳсулоти пешниҳодшуда аз матоъҳои босифат омода шуда бо духти зебо, устуворӣ ва нархҳои дастрас фарқ мекунанд. масъулини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди баҳори ишқ иброз доштанд ки корхона духтани либоси мактабиро бо типи нави замонавӣ ва дизайни махсус ба ҳуда гирифтааст. ҳамаи намуди либосҳо мутобиқ ба талаботи амалкунанда омода гардида ҳангоми истеҳсол ба сифати матоъ, роҳатии истифода ва талаботи санитарӣ диққати махсус дода шудааст. бояд ёдовар гардид ки ҳадафи асосии баргузории чунин
ярмаркаҳо ин таъмин намудани хонандагон бо либоси ягонаи мактабӣ ки бо тарҳи хуш ва сифати хубу замонавӣ духта шудааст ба ҳисоб меравад. сокинони шаҳри Хорух ва падару модарон аз ташкили чунин ярмарка изҳори қаноатмандӣ намуда таъкид карданд ки баргузории он барои омодагӣ ба соли нави таҳсил хеле мусоид буда имконият медиҳад либоси босифатро мустақиман аз истеҳсолкунандагон бо нархи мувофиқ дастрас намоянд. қобили зикр аст ки ин иқдом дар доираи дастгирии истеҳсоли ватанӣ таъмини бозор бо маҳсулоти босифат ва фароҳам овардани шароити мусоид барои омодагии хонандагон ба соли нави таҳсил роҳандозӣ гардидааст. ярмаркаи мазкур то оғози соли нави таҳсил идома ёфта барои тамоми сокинони шаҳри Хорух хизматрасонӣ хоҳад кард. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, шаҳри Хорух, ахбор. дар муассисаҳои таҳсилоти то мактабии ноҳияи шаҳри Нав давраи солимгардонии кӯдакон ба роҳ монда шудааст. дар ин давра барои тарбиятгирандагон шароити мусоид фароҳам оварда шуда, таваҷҷӯҳи асосӣ ба таҳкими саломатӣ, хӯроки серғизо, машғулиятҳои варзишиву фароғатӣ, бозиҳои зеҳнӣ ва сайру гашт дар ҳавои тоза равона гардидааст. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. бо мақсади таҳкими саломатии кӯдакон ва ташкили истироҳати пурсамар дар мавсими тобистон дар муассисаҳои таҳсилоти томактабии ноҳияи шаҳри Нав давраи солимгардонӣ идома дорад. дар доираи ин тадбир барои тарбиятгирандагон шароити мусоид фароҳам оварда шуда, машғулиятҳои варзишӣ, бозиҳои шавқовар, сайру гашт дар ҳавои тоза ва чорабиниҳои фарҳангиву маърифатӣ баргузор мешаванд. ба кӯдакон хӯроки серғизо ва мутобиқ ба меъёрҳои беҳдоштӣ пешниҳод гардида, кормандони тиб пайваста вазъи саломатии онҳоро назорат мекунанд. ҳамзамон бо риояи талаботи санитарӣ ва қоидаҳои бехатарӣ тамоми чораҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. айни ҳол дар муассисаи мо давраи солимгардонӣ рафта истода, ҳавзҳои шиноварӣ, кумурек ташкил карда шуда, ғизои хуб, серғизо, мевои тару тоза ташкил карда шудааст. масъулини соҳаи маорифи ноҳия иброз медоранд, ки ҳадафи асосии давраи солимгардонӣ таҳкими саломатии кӯдакон, рушди ҷисмониву равонии онҳо ва ташкили фароғати судманд дар рӯзҳои тобистон мебошад. чунин тадбирҳо дар ҳамаи муассисаҳои томактабии ноҳияи шаҳри Нав тибқи нақша идома доранд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, тансиҳату хонаобод бошед. KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнонӣ шинос шавед. Навгуни